dam chiang ha mo lungmali phosin nan kut kanin tai than ha thong hi kulanga no bong ni hlei ti jing lai thong chim na kandak thok chang lai mai mun tha bor si akha than tlang karlak point three sakhan in SSC pali shyam nam he CNA sin a anifon chiram ha kha than tlang karlak point three sakhan a hun khwar mi SSC ral shang pali chu CNA ral kap sin a mai thal jun thum he anifon kong CNA ni anlak ter thong hi kulanga February ninga a ha kha than tlang karlak point three sakhan a tham sham in ral kap a lutara tong mi minung pali na chu CNA sin a mai thal jun thum le tram nam dang iput in anifon cha a CNA lai ni mai thal jun khat a laksong tangka sinsom nga anpek na tia thai si chuban tuk chiang in thongni kulanga February ni khat a magweram than salim peng rose khupong khalaya zani somma nga battalion in SSC ral shang pakhat chu MA1 mai thal jun khat kwan bom pathum le kwan fang 5.56 he membu pengkom number panga battalion sin a phone tia thai chi si Chianram tidim peng tual chung lampol PDA ni anrem Chianram tidim peng chung tual chung lam chiu khachu tidim Township Council PDA tidim ni anrem tia thai si tidim Township Council ni biaknak lei phu dangbang ni bob nak an pek mi na mang in tual chung sarsem nak cha a lampol anrem tia February ni kwa a tidim Township Council ni lang ter Yangon kopi a ralshial chin upakhat moto paknak in anun ngak aliam Yangon ramchan Yangon kopi dagong muted a ralshial in ador mi chin nu tero pakhat chu moto ni apa solcha a anun ngak aliam kong chungkar he ne niam mi tha ni anchim moto paknak in nak liam mi mai kin ha mi kum hei riat hi rakhai rampul mi pongpeng le tu khwa chin ni phun asi tia an lang ter thongti ko langa January ni ria zanai swimel lam pathum shrong a maikin ha min chu chin siang in ahoi no he bicycle in lei antit pa a moto ni apa na tia thai si maikin ha min hi sizung a ankal pi i za swimel lam hei khat a anun na aliam liam tor mi ahoi no zong sizung a anthopul asi I ani chu azol palim lo tia chungkar he ne nyami pakhat ni achim Michael Habin hi dagong muted number panhi siang sangrun a ta hei ni achong leo mi asi tia an lak tar chi mo khopi a chin mi pakhat pu so thi pakhat ni aka tha thong hi ko langa February ni sha zale swimia lam pangal chiu luk a sagai ram than tamu khopi chung sang pakhat a chin mi tlai ro lalmin thang kum he chu pu so thi thun thu u ni mai thal in aka tha tia kol chung ni anchim an pan ni in sang khat chu a awum ni an si zale sang chodor an thut leo a kapni kar a be alma chuak I pu so thi thun thu u ni aput ni mai thal in akeng a voini tiang aka I anun na aliam tia chungkhar le ne niam tha ni anchim dalmin thang hi tomu sizung a kalpi asina in athin a konfang ni akhen cha a khampho lo in anun na aliam tia anchim chap Bomo kopi SSC sakhan la kadok na ka ral shang somruk liang anthi midang somni liang antlai na kachir ramkul bomo kopi lakding a khiang e shoi mi dokhan nak champlai phuni bitakte in kadok na ankal pi I bomo kopi shambun mi number thonga leili SSC ral shang armo battalion tal in battalion sakhan pathum anlak I SSC ral shang somni nakum lo antlai na kom Khiang li PDF thonglak nak shampi ni anchim alwan cha thongni kulanga February na riat a khan number thonga leili SSC shang armor battalion sakhan chu KIA ni anraklak thongni kulanga February ni sha bomo kopi ka dok na ka SSC shang lei officer hatal in somli na klom lo antlai ha tia KIA thonglak nak shampi ni anchim Anlak mi chu miakpi battalion zathum somruk ruk sakhan number thongruk pasari
Armor Battalion Sakhan le number thonga leili kwan khamteng battalion Sakhan nga an si tia Kachin Independence Army KIA ni fiantar nga antua bomo khopi ani bi in lakhona ding a saka kha ulakhat headquarter khalaya zanti somthum ruk khalaya somni seri training troops le missile battalion nga antam I KIA shwe mi da khan nga shamtai phuni pezul in anka bomo khopi ka dau nak chung a SSRL strang lei somruk na klom lo an thi I shamnam tampi an lak dau khan na shamtai phuzong in thile hliam tuar an kong ramai PDF thonglak nak shampi ni achim bomo khopi la ka dau nak hi aliam chia thongpi kulali December li a thok in KIA PDF dal chi in dau khan nak shamtai tangti phuni anka tia thei chi si CC Captain Pakhat ye u paka phasin a phone sagaram than ye u peng mi pira kapsin a SC Ral Shang Captain Pakhat a phone tia ye u paka phani anlakter paguram than intai shambun Armor Battalion in SC Ral Shang Captain au hin thatchu ye u peng paka phasin a phone tia anchim thongti kulanga February ni sha a ye u peng peng uzung a beru na ngai mi SC Ral Shang le yuso triple zong ye u peng paka pha ni drone pathum in boblung pathum an thak no na tia thei si drone bom thak no nak a SC lei thi le hliam an na in chaklat na kan to aliao asi tia ye u peng paka pha ni ang lak ter Dang chi ka daw na ka Lieutenant Colonel Tentantal in SSC lay nga an chi I an huwak an la nga law. Karan ramkul tantang chi peng siyang lipin sa khan a ralbom ding a ralom sel in arak chuak mi halaya kulakwa an ka nga I Battalion Deputy Commander Lieutenant Colonel Tentantal in SSC ral chang lay nga an chi I an huwak pol an lak nga law kong KNLA Brigade Panthi Chung in Drangwangway tu pakhat ni achim aluan chia thong ni kulanga January kulakwa a thok in daw than na shamtlai phuni tandang chi pen sian le pin sakhan chu an kol I ni fatin an ka hana in SSRL shang le ni shangman ka nak in an bok na tia thai si thong ti kulanga February ni sorry zong a Chekato sakhan in ralbom ding a ralam sel in arak chuak mi SSC ral shangpul chu KNLA shoi mi lakhan nak shamtlai punhani an ka na cha a thainga na klom lo an thi I shamnam tampi zong an lak tia thai si chuka daw nak chung a athi mi SSC ral shang minung thainga chung a Khalaya Battalion Deputy Commander Lieutenant Colonel Tengtan Le Engineer Ralkap in Bomlay Boypi tu Anital Chi an huwak an lari nga lo tia TNLA Brigade Panhi in Trambaway tu pakhat ni achim SSC ral shang sakhan ka daw na hi KNLA Brigade Panhi Special Battalion KNDO Company Palile NPTF Zariat Palruk tangti pufat na ni an kalpi tia thai si New chi kutang in at chuak ni galong kolong chu MLA sin a an dilak in anifon aluan chia February ni khata thok in daw khan na shamlai phu khat asimi galong kolong chu Moon Liberation Army MLA sin a an dilak in anifon kong MLA ni thongpi kulang nga February ni sha a an lakter ramkhil lei ka daw na operation thongdeu in kalpi atim tu Karen National Union KNU Brigade Paru Kumhak mi Muram a kadaw na operation akalpi chokma tu galong kolum hi MLA chain of command COC kutang a ifon in betakte in kadaw na kalpi ding a timlap na annei tia ang lakter galong kolum hi aluan chia thongni kulanga January kulakwa a National Unity Government NUG Department of Defense Thanglei Ralparam Kutang People Defense Force Chungtal Sinak in Achuak mi kolum pakhat an si dia an langtar chi aluan chia January ni kwa zong a Muram ko shambun da khanna shamplai pu asimi Wednesday Revolutionary Organization MSRO zong an masar mi pushok in MLA sin a anifundi kong techi asi
Moon State Liberation Army MLA Zong hi Shanghai Putang Asimi Moon State Defense Force MSDF Moon State Revolutionary Army MSRF le Moon National Liberation Army MNLA ADH Fund in Ramaya Joint Military Kolum Andir E Joint Operation Kalpi Antim Tia January nilhai kwa a an raklak ter ngai le pauramuri ka do nga ka SCC pathum an thi e PDF pakhat nun mak aliam tol chungmi pakhat SCC ni mai in an khang tha magwe ramchan ngai le paupeng ramri a lalam sial mi SCC ral shang an ka na i minung pathum an thi PDF ral ka pakhat nun mak aliam kong local PDF chung in rambawai tu pakhat ni achim thongti kul langa January ni kwa jing a paupeng koko su khwa in ralam sial a arak chok mi SCC shang zathum thuk chu paupeng chawlung khopong an phan a mipiral ka tangchi phu ni swimialam pani chungthuk an ka na i SCC lei panga ni hiaman tuar tia thai si chuni thiam za swimialam pashatluk a paupeng le mye peng ramri hunpha pakhat a an ka than ha i SCC shang pathum an thi midang pariat ni hiaman tuar mipiral ka tangchi phu fal lei TYK taya kan kwa rila forchung in officer komian tu nun na aliam i midang pakhat ni hliamatuar tia hei si churalam sial mi SCC shang chu thongni kulanga February ni thum a pakhoku shambun division zale pakhat in an rakchok than i local PDF tangchi phu fathani an sakhan pakhat an khang chupin a lamchung khote an khang ha i tol chung mi sham in an tlai na tia an lang ter SCC shang ka dau na ruang a me peng a tol chung mi nu pakhat hiamatuar chupin a maji singkho a SCC ni kosowi an tha i khote patni a kusaknak in songwa naklom lo an khang tia local PDF chung in trombawai tu pakhat ni achim Yangon 1BS bachung a zorhi chung a mizal chung thilfir hmang minung zale kul an tlai na aluan chia thongni kul langa January ni thaili in nisom thum ni khatiang zorhi chung a Yangon 1BS bachung a mizal chung thilfir hmang minung zale kul an tlai na kong Yangon Ramchan Private Transport Regulatory Committee YRTA ni an lakter mizal chung thilfir hmang na sin in mobile phone lungzan ni somriat ni zal bek khat tangka singkhat le moto pakhat an lak tia YRTA Joint Secretary Ulian Chiman ni social media page a atial koltong pol himnak ding a YBS bachung a CCTV camera an chia kauna in moto chung a dilak in hun khat a kaile tum aum kho lo ruang a atu bantuk zal chung thilfir nak aum pen hi asi tia Yangon khopi mi ni anchim mi zal chung thilfir hmangpol hi moto chung a apu in anum na i mai thalput in mi pi anthi phai na tia an laktar chi Manipur Chief Minister N Biren Singh ni dinnak cha atial India ram Manipur State Chief Minister N Biren Singh ni February ni kwa a Monkey Boy Governor Larsab Ajir Kumar Balasin a Chief Minister Sinak in dinadu kong atial na in Larsab Ajir Kumar Bala ni timlap nak sarsiam asilhan pauchu pezul in rentronding a anul ve tia thai si Manipur ramkul mi phun karlak boinak in mi nung zati songa naklom lau an thi chang hi kong he petlai in BJP party chu mi phun karlak boinak an dei tar kholo ruang a kumti chung soisel nak an tong tia an lang ter Manipur Chief Minister N Biring ni dinnak cha atil mi hi phungte in chawhan aseri lo na in Manipur Chief Minister N Biring Singh chu thimnak a atlin lai lo nak le dinnak cha atil mi chu pezul in kalpi asilai na kong Mizoram media chewkhat ni anchim Chief Minister N Biren Singh ni India Central in FMR sin a pungnim lo in araklut mi pol shemnak peting in achim Manipur Chief Minister ni dinnak cha atil na in Mizau Kuki ni pezul in akong lam chaipiak ding a
nulnak an tua ve tia thei chi a si Korea ram a kumret ni sianghak chia nu pakhat chu siama ni namte in aso I anun ngak aliam South Korea ram a siang in chachim siama pakhat ni thamthok siang in a phimchong leo mi kumret sianghak chia nu pakhat chu namte in aso I anun ngak aliam tia thai si kumsom ni thuk siang in chachim siama hi di jong khopi chung siang in pakhat a sianghak chia nu namte in aso na kong ama te in a pon tia palik ha ni an chim ma liao cha na hin siama nu zong nam te hiam ha cheu khat he apong a mu asi kong palik ni an chim chap hi kong he pe lai in South Korea president Cho Sang Mok ni trombong ei tun ha sin a thate in chakhat na to ding le hai lei a bantuk thil aum ti lo nak ding a theitar nak atwa na Sin kan thong chip nak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post thazang akan pe tu nindi lak chung a kuni lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pyak chel din in kan in som